A u Galeriji Muzeja Hercegovine u Trebinju sinoć je promovisana zbirka pjesama Na pragu stvarnosti autora Ognjena Kandića. Ovu prvu zbirku mladog Hercegovca čini 71 pjesma, a teme su raznolike. Ognjen Kandić rođen je 1991. godine u Mostaru. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje sticao je u Nevesinju. Prvi i drugi ciklus akademskih studija, odsjek filozofija, završio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu kao jedan od najboljih studenata u istoriji katedre. Bio je stipendista fonda dr. Milan Jelić. Kandićevo pjesničko čedo Na pragu stvarnosti sadrži 132 stranice, a pjesme su podijeljene u 6 tematskih cjelina. Nastajale su u prethodnih 6 godina. To je zbirka koja je sačinjena od 6 ciklusa, koja obuhvata sve one teme koje pjesnika čini pjesnika i koji poeziju, da tako kažem, čine poezijom. Dakle, tu su zastupljene socijalne pjesme, misaone, ljubavne prije svega i rodoljubive. Upravo te rodoljubive pjesme su mi otprilike prokrčile put u ovaj svijet poezije. Vjerujem da imamo jednog od pjesnika koji će u narednom periodu itekako biti važan za srpsku poeziju uopšte, poručio je recenzent knjige i profesor na Filozofskom fakultetu u Palama, Saša Knežević. Radi se o jednom pjesniku koji ima i pjesnički dar, ali i ima jedan odličan senzibilitet za književnost koji se stiče naravno čitanjem, a pored toga se, dakle, zahvaljujući tom svom filozofskom učenju, ima jedan duh i senzibilitet koji mu daje, odnosno omogućava mu da u svoju poeziju unese nešto više od samoga dara, odnosno neka znanja koja jednostavno njegovu poeziju čine ozbiljnijom. Ognjen Kandić više od jedne decenije aktivno se bavi pisanjem. Do sada je objavio desetine kritičkih tekstova, pjesama i eseja u časopisima za književnost, kulturu, duhovnost, nauku i jezik, kao i u brojnim zbornicima literarnih radova gdje je osvajao prve nagrade. Član je Filozofskog društva Logos Pale. Živi i stvara u Nevesinju.